پای ما چندین مهانه که بشه که فرمی بره بنیادی بو پروژه هایدروپاور یا برهمینان آکاره با 132 کیوی جلای سروک حکومت حرم کردستان و هاتیه دانان لناحیه دیرلوکه که دبیتا مازنترین پروژه برهمینان آکاره به لسراست پارزگه ها دهوکه لی و اک پی تیوی کار دوی پروژه دا نهاتی انجام دان و اگر جبو بار امنی لدورد زورید که روزانه اف دورد که ویتر لبرهرشن بالافرن شارین ترکیه و اف پروژه جی لناب گلیه رشاول سریبار زیه دهتا برهم اینان لی روبر ناحیه دیرلوک دیار کرد که پشتی سردان کمپانی بولا ایوانا و پشتی آگهداری راشا دوره بون دلنزیک دست به کار خوبن. بابەتی پرۆژەی هایدرۆپاوەر تاوان بێگومانێکێکە لە هەر پرۆژە گرنگەکانی سنووری ناحی دێرەگوور و بگرە پارێزگای دۆگیش هەر لە سەرەتای ڕەزامەنددان بە پرۆژەی ناوبەری بە خۆشحاڵیەوە هەموو لایانی پەیوەنددار و ڕێزای پارێزگای دۆ تەواوی بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەی ناوبەری کرد بە سوپاسەوە ئێمە دەست بەکار بووین لە جێبەجێکردنی پرۆژە. ارواسا رهبر ناحیه دیرلوک جی او چند عدد دیار کردن که اف پروژه د خدمت که هری مازن گهین تدوره اف پروژه به دو قوناغان هتا جێبەجێ کردن. پرۆژەی هایدرۆپاوەر کە بە خۆشحاڵیەوە کە لەلایەن کۆمپانیای جاکۆی یابانیەوە دێتە تەمیرکردن بۆ سنووری پارێزگای دهۆک و ناحیە دیرەلوکێ ئەو پرۆژەیە لایەندێکی دەکرێتە بۆی جێبەجێکردنەوە ئەوە بۆ پشتی بەری چەند ڕۆژێکە کۆمپانیای جاکۆ بۆ زیاتر ئاگاداربوون لە ڕەوشی دەڤەرەکە و توانێتی جێبەجێکردنی پرۆژەکە سەردانی ناحیە دیرەلوک و دەوروبەریان کرد بە خۆشحاڵیەوە وەختی دەڤەرەکەیان بینی خۆشحاڵ بوون و بەڵێنیاندا کە لە ئایندەی نزیکدا ئەو پرۆژەیە دەست بەکار بێت. بوه مبستجی مثلا داناره و بره پروژه کرد که آیا بار امنی ریگر باید ریکاواندا که اف پروژه گیرو باید لره و بره سرپرشتار لدور وی که چه لیدوان ندان بتنه او دیار که کنه ام دست به کار بوینه تیزانی که اف پروژه به سرپرشتی وزارت کارا باره ما کردستان به افکاریا کمپانیایی السیا ایتالی و دابینکن اپاره پروژه کودکوی تنزیکی 22 میلیون دلار از کمپانی اجناس جایکا ژاپنیه و اگر بار امنی دور آرام بیشه بالافرن شارین ترکیه و دایی هاتنا اوی پروژه ده آریشا کاربه و چندین آریشندی انکشتوکالی لسنور قضا آمیدیه هنه چاره سر کرن. اسلام عبدالرحمن کانال بادینان ساد ناحیه دیرلوک.